selihlehla liphula indlela lethi bakwethu. Sihamba bakwethu ukuze sihambe indlela ihambe. Asenzeni bakwethu sihambe balandela abadala. Shooting status. Yes, amafoni awagcwali yimba kwethu ngaba segcwele ngabe sekungcono lamafoni angagcwali apha namakhamera asihambeni bakwethu. Laphuma endlebeni endlovu selize laphuma yebo kwenyama silibonile iphume emanaleni iyaphumela ekhonto phakathi besakala kuligagula ibizo lenyama elimabizo semvu abazali mandibele belele kanyambe bathule yebo ngiyabonanga akuselela phakathi lenyama izakithi namani ethi abakhaza ikhulele phakathi lenyama izakithi Dan jana lo at. kwakha ibulawayo awayisuka wayishezi sembujwa kodwa ke isigodlo sekuqala umuntu isilo sasingakhwezwa enxiweni lukayise wayehamba ecaba owakhe umuzi yikho esakhe isigodlo yikho uLobhengula inkosi uLobhengula wahamba wathi ngemva kokubona segqotshiwe wasesiyakwakha esakhe isigodlo kwakobulawayo ethi ngobulawayo
ngomva kokubona izibambeni lo mbiko kama Right, ngiyabonga mina. Ayisondele ngapha. Yande, hlala phansi ngapha this side. Hlala ngapha. Hlala ngapha this side. Ayihlale ngapha. Ayihlale ngapha. Ngiyawuzwa umoya. Ngiyawuzwa umoya. Sengigodola. Shiftani nihlale phansi ngapha. Shiftani yele. Shiftani. Lana sithembu sikhetheni. Sikhethe Bulawayo ngithi isandla moyeni man. Lana siphethe Kezmaphisa kwalenduna ufuyana izandla emoyeni. Lana siphethe iKezmaphisa kwalenduna ubhidi kuwathi izandla emoyeni. Abanye thini buya kuphi? Siphethe nentombi zikaJamala. Ngicela nizothatha imic. Anisinikeni 1 evuthayo. Amfuni umuntu ozofika nana acte njengathi manje sengathi uyagula. Uyavutha mntanami. Uvutha fu amalanga. Nasiya. Ngicela leyo mic engilipheyo nalapha. Asambe akudlalwa ke la iyelele liso iyelele angliso liso umtonganani active guys umtonganani niyagula yini lapho nilomsemuva noma nisayiwona amathithi ngimqoshe la iyelele aso kichu umtonganani sabun Zimbali zesizwe ngiyakutshela bafuna uzelise bafika baphezile bashayeleni izandla bomama mangenamona yes hayi ziyakhala ke manje nasiya kithi wena na sewufuna ukuya namathithi nawe umtonganani andile wenza kimi andile wenza kimi ubuandile ubuandile andile wenza kimi ubuandile akekho uhambi umtonganani alright ayimambe sehlani kancane niyemuva sukumani nani nime ngenyawo uandile akasekho la uhambile ngithi ngimisile ngesikhathi nishaya le ngoma yenu ngoba nozokwazi ukuyilida imbatshela abafana labo ukuthi abasuke eduze kwenu ozathi fuse wemfana fuse foko wemfana ngoba nozoyilida uandile ngizambona ngoba nozoyilida 1 ngicula nonke woza ntombi come la nimvuleleni space woza la wona uzoyilida la phezulu manje uhamba nabo bonke ngicela ukubona impilo ke la makube njalo ngiyanixosha la asambe ke woza sika nicula nonke asam Fustek, wemfana fustek. Fustek, wemfana fustek. Fogo, wemfana fogo. Fogo, wemfana fogo. Fustek, wemfana fustek. Fustek, wemfana fustek. Fogo, wemfana fogo. Fogo, wemfana fogo. Fustek, wemfana fustek. Fustek, wemfana fustek. Fustek, wemfana fustek. Fustek, wemfana fustek. Fogo, wemfana fogo. Fustek, wemfana fustek. Fustek, wemfana fustek. Fustek, wemfana fustek. Fogo, wemfana fogo. Fogo, wemfana fogo. Fustek, wemfana fustek. Fustek, wemfana fustek. Fogo, wemfana fustek. Fustek, wemfana fustek. Ay, fogo, wemfana fogo. Fogo, wemfana fogo.
Ayishokazi yonke le. Yonke le. 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 Ayigiya zonke le. Zonke le. Ngiyabonga, yabona manje eniphila manje, ngiyabonga abantu abahlala phansi. Ngiyabonga abantu abahlala phansi nonke. Siyabonga. Zose sifike lezo nsuku. Shona langa shona. Awu. Zose sifike lezo nsuku. Phela kade ngasilindile inhliziyo yami lethu makoda. Ngoba kade wasilindile. Lethu ngimthanda. Shona langa shona. Zose sifike lezo nsuku. Yashisa, zashisa, noma kunjalo ngingefana. Yashisa, zashisa, noma kunjalo ngingabanda. Yashisa, zashisa, noma kunjalo ngingefana. Yashisa, zashisa, noma kunjalo ngingabanda. Angejazi kulona gema ungejazo khela mara sekandwe thethu mamezala kulukhuna mengento ngongenjalo sasethumele kunjani mntana. Ngumfo kajele mina isizwa ngiphume ekhaya kwasikhoma khona ufune ngikuza uthenga ntwetha ngosambe ngoba bathideka abanamhlanje badidekela ngoba basho bathi usakhanya nomzila wami. Mina ijele lisathwa amadoda ngoba sawuthangela kulona eshabalala imizi. Kuphetha ngamashini gun isabhamuze ebhiziza phezulu ey'ntabeni zase-Elephant Gate iphethe ngosidakela. Awuthinte kanjena wephuma sile bese yatshintsha amadiyu gandaganda silungisela umgwaqize nje bese sibeka amabala. Ngobo ehaqazi. Shona langa shona. Zose sifike lezo nsuku. Shona langa shona. Zose sifike lezo nsuku. Shona langa shona. Awu. Zose sifike lezo nsuku. Phela kade wasilindile inhliziyo yami lethu makoda. Ngoba kade wasilindile. Lethu ngimthanda. Shona langa shona. Zose sifike lezo nsuku. Ngeke uyithole imfudumalo ehluleke. Ngeke uyithole imfudumalo ehluleke. Ngoba iyadura. Ngeke uyithole imfudumalo ehluleke. Ngeke uyithole imfudumalo ehluleke. Awusiyabonga ukusibongela mfana kithi wosi. Hayi nginizwa manje. Wathini mfakajele? Awusuka madoda. Ngithi imnyama ijele lisathwa amadoda ngoba sawuthangela kulona yashabalala imizi. Asambe kancane mfowethu. Asambe.
awungeke wenze lutho ngengoma zoyiqoba ingoma bojabula bonke abantu nokizwe bekufakatshele shaya ingoma wena zoyiqoba ingoma bojabula bonke abantu bekufakatshele shaya ingoma wena imipika batala madoda tikile kobola awungeke wenze lutho ngengoma Ebulawayo kuma office we-Pries la kuma organizers bazongitshela ukuthi i-office le-Pries lingaphi nikwazi ukuthi nizifikele incwadi le kaMzilikazi kaMashobani kaMangethe kaNgulunkalanga kaZimangele kaZikode kaMsika Mhlangandebele sibone thina
Siyathanda insizwe ezazi ukuthi ubani. Right, wena mfoka kagodlayo ngikulandela phansi ezweni kagodla kwamahlapa ayithwali. Sithini manje siyaphi na? Ngifuna ukunikeza uKholeni moyo. Ukhona umculi kaMaskandi. Yes, ngifuna ukunikeza uKholeni. DJ ngiyacabanga ukuthi bakunikezile ingoma zika Kholeni Moyo lapho. Awungenzele kanjalo DJ wami. Sigijime naye uKholeni. Sesifuna ukuvala umcimbi official bese sijaquka mchokotsho lize liyetshoni la. Khala waya waya. Khala waya waya. Right, asambe DJ wami. uKholeni kaMoyo asidlalela uMaskandi. Sithi siyakhala siyawa siyaboroma khona la. Semkhathandela mkhulu wami.
Sangela Flower. Ngiyabonga mina right ngimele lapho ke bhuti bese ngidlulisa lokho okulandelayo. Okay ngiyabonga ngifuna nje ubhuti uzosala azibongela. Siyabonga izintombi. Rasi yathi le yandoda is not over up until God says it's over. Ubhuti ukhubazekile unesandla esiyi1 kodwa kazange wa give up empilweni. Ushaye njalo uMaskanda. Wena mama mawungenamona shaye awulilizele ngilalele. Scream mathi ngilalele. Futhi kakhulu kunakuqala. Ngiyabonga mina Kholeni elakhe lokuzibongela mntakababa. Hayi siyabonga kakhulu. Mina ngibuye eNkayi eGonye ngaphansi kwenduna uMadliwa ongumakhelwane kaChief Dakamela. Nkaya hoyi! Ahoy kaya hoyi! Ahoy! Right. Abahlangane imbali enhle nalenye igroup abahlangane bazoperforma bonke. Isikhathi siyamshaya. Ngikwazi ukubafaka one by one. Sondelani makhosi akithi. Cela sibancedise. Uyeza labo. Ngizolincedisa. Wozani makhosi akithi. Wozani. Bengicabanga ukuthi sizoshaya umbululu sishaya amakhwela. Umbululu namakhwela. Yebo ngiyabonga khatho ngezivangele khatho ngezinde langezifishanyane ungasimabanga amade zilikazi ongamzila wegazi undlela izimvube yangengalilanga lona limthingu bethwa sinyoni ethi kugcwala kwesilabhadakazi silelwa inkanyezi zezulu silelwa inkwenkwezi lesandulela kwaye kwalilize lisilimela wayibamba wayiphathlaza umntungwa sijingo sofipho hloko ehlukana nesiklanti ekuqobokeni sinambathi sagqabhazenyele emanyandale hloko zasanyanta hloko amashobane kubele luwisubululwane luwisisikhwebezi seyiziba ladonda hlokwane kudla kubili kuthe kwehlenza ukungena lokuphuma kuthe kwesaka dlodle ledlodle engaduna dlodle ledlodle engandlodlo yebo kamazasela wayihlabazima ngomgqobo kagqoki ihlwali ziyephu yebo kudlungwane dondolo lumashoba ombelebele nunekapha sembo samadlangedisa yambhada mengacathilo hanisi besuthu welo luthu sotha mkhaya wezimangelengele unelanganeno thambo likazibode usihlathathe ekhafula onje nembabala kuzenyathi yakithi lethi siguqile kwamaphakaza sibopha sishono singumquba kwasokhumalo ngomhle kakhulu wadla imfezi imbili waphuma ikambi linye wathedla umntaka amashobane omunye umuntu olemnyanga indaba umntaka ondaba nontshintshi kanontshewula babaleqhaza ematsheni bekwengome obesaba ukuhamba phansi sizilelo wangumunyu lapha kwabamashobana kubela bayihlabe ngamanxeba abamkhulu wezinyawo ezifishanyane nyangabathi ifile kwaZulu kanti siyethwese twasengunyokana kampiyana bantu abantu balushiya uZulu unyama intini yawo zimangele komo zavula inqaba yebo ngeziponto obasavula ingome zahamba umsithu kanona nondaba konevele ngobusemdibini yalukudla umlezo kobulawayo inyathe emnyama
eyajama kwathi amadoda amadala ayabaqela nawo sekhe sibukhali yebo ngesikabashobane umzaco omnyama yebo ngomashobane banqandisa ikomo labantu kwathishani bude usemahale abushi nakusha kothi mhlazane bushayo yokutshana imithi amadoda kweseba ngusima yedwa yebo njengelanga amanye amakhosi emi ngokuhlanganyela impi yaphuma ngenkinja yomkhonto kaSongobe khulumba kumasinda ngokuthumbela wathi komashobane yosinda balezinyawo yebo zokusibalekela ngoba banzima mhla leyo mini kwabasingethe bencelisa labakhulelweyo kunziyavula kwaloyeni kandolesa balokuyilandela thetha yovale kozolumaphi abanzi yonikazi gunyana kodwa khwapheni afihla abantwana emabeleni umkhathi okhaba bangayihlo umkhathi okhabe eziye ekhaya umkhathi ozimangalela zuladu ngobala tungwasibulilitshe kanti lemamba wajikana kulisibekela nkosi yakithi yaphuma emangweni kamkhosi kaNdlovu ilwa yodwa ethileni Mazulu khabe lamila lodwa entombane amanye amakhabe emini ixoxela khona kwaZulu bayethe mabutho akithi bengicela gijima umlindi oqotha emasangweni enkosi umzilikazi obambe amaxoku mabili ndisakwe semkhulu kanganje basalutho kanti bekuzinqelebane zikakhanda zikhuluma uxolisa uvuka umntana enkosi yithi ngqondo yakithi amathathu umade ehambe afika entukwini ibhulumbethe sempoto zankomo ibiyoqoqa ingane zayo bezigodole emva kwendlu kodube unesibindi madube mfoso ngaphesheya kofula unamahloni usidlalisa kwagwazile zakini kuthe mase kuncane zakwethu ungale ubusumayoya khuluma ngengwele gijima phakathi kokhalo lukathikho lonabani labaqoqa bakayise yathi wonke amabombo aphikelele khona ezibukweni lomfuno omkhulu uShoshane lapho kunechima lendlunkulu khona mangikhalazi kanti lapho mgakathi wendlela obusiwe gangathi indlela eqonda entabeni emnyama lokuyadlala Black Mamba entabeni emnyama lokuyokothidlo selingagoli intethe wona moya amagoma lamadlozi egoli intethe ingwele obakisitawu sayo emadolweni yahlala yenabe emaphisa yathi yaqesha isindala imnegama isenebelo sentombi amatshitsho ogogo namaqhekisa esizinda lapho ngithi kukamafuyana ungesabethi isifuba singungu sikhububele bhawoka abasho kuwe mnonto abasho kuwe bhokwana abasho kuwe sosukela insuku zonke wena sivande sintelentene ngokuntenezela wena wengqole emabuso nemakhutshilo oshangane wakhala wathi not now young man not now young man kwanhlanga sibuka nomoya wamklaya ngethozi lakho wagijima wakhona eAustralia watshela babengakezwa yathi kuthela indlovukazi yaphesha kwasidladla uQueen yajuba ithimba lakho inkomo yahlaba yathi ehambe udla umhlaba kafuyele esizitheni watshela amahlweni indlela yakithi yathi bangakwenza lokho ayaphenduka umlaza amasenkomo zasekhaya konyoko yethi amazo omfuno omkhulu uShoshane abasephenduka ithantela leziyembe zemunye inkomo zakithi esitheni besingasaphuzi uhoyi besingasaphuzi isivasahoyi besingasaphuzi lesikalendi inkomo zakithi beseziqusha phezulu esikamatengwane washini lofula ungesabethi sifuba sengungu sikhumubele bhoboka washo kuyo intaba yakithi uzamanyone emalundalunda yona mboza amathambo amhlophe abathi ixesha lokusangana kwekhanda bathi time of madness kosayiqedwa mkhulu bhokwana mkhulu kakhulu sibona kosayiqedwa ezikini yedolobho ngase ngikhuluma ukuthi yimi engikhona ngimela amakhosi akithi ebengiwamele nanka sekufikile akhona wonke namhlanje ngizaqala ngapha esandleni sami sokunxele ngilethulela wona amakhosi kodwa ngingaqalisa ukuthula amakhosi kule nto engamphathi kuhle lapha isizwe sakithi ngithe kukhona into engamphathi kuhle lapha ngesizwe sakithi khathesi lingakhangela abaphethe amaphepha lapha iprogram akusiyo program esebenzileyo la iprogram le ingasebenzi lapha kungenxa yokuthi silabantwana abaphuma emakhaya ethu abangalayekanga nxa singamakhosi
sihlelile sikuhlelayo singemakhaya abantwana baphuma kuyethu imizi bese sivula amakhwapha phambi komphakathi. Ngicela ukuthi khonoko kuphele namhlanje. Ayisiyo into esayivumelanayo bayakwazi usavumelanani. Asoze ngidla ixeshana leliningi ngithe sanje sami sokunxele ngile nkosi lapha evela eLupane uChief Menyezwa lapha abantu ongababingelele. Sanibonani badala. Bakamthwakazi. Laba lihlangana lo Menyezwa. Induna eLupane ngiyalibingelela lonke badala. Ngihloniphe futhi njalo. Ikepesi leyigqokile liyayibona. Yobukhosi. Bakomenyezwa ngiyalihlonipha lonke kodwa ikepesi yobukhosi badala. Ayivunyelwa ukukhitshwa ekhanda nje. Kodwa lihlonipha badala lonke nje. Ikepesi yobukhosi le ngiyabonga badala lonke ngiyalithanda lonke. Vele Lupane 41. Ngiyabonga. Siyabonga. Senelisa ukwehlukanisa phakathi kwamahlaya lokukhuluma okwaqiniso. Inkosi idlala lathi. Olandelayo phethe inkosi elinqameni ubaba uMathema ujama owajama entabeni zokhohlobo. Sanibonani. Injani? Antabanga. Kunokuletha ukudana phakathi kwenu. Ingananzelela izinduna bezingangaka. Kunezinye sezivuyilela ade silo president wezinduna we-National Chiefs Council ubaba uMthando. Ugcine ehamba angazi ukuthi ngabe kuyini okungamhambanga kuhle. Bekuno senator uChief Nyanga zonke. Ubekhona apha la ugcine ehamba. Bekuno baba uBhidi oyimember yethu ye-National Chiefs Council eMatabeleland South Province. La ugcine ehamba. Ukuthi umkhambisileyo yini sikwazi kodwa mina ngokubona kwami lingamachapha ngifuna ukubhotsha nhlanganisa uDuvi lomchemo ngoba kula kunye okuphuma kunye kungaphumi into engiyinanzeleleyo into izivumelano esahlala phansi sizivumelana ayisizwe zenzakale lapha kule umcimbi basinxusa abathile sizinduna savumelana esikuvumelanayo kodwa sokubuya lapha sokubuya amanyala la esiwabona lapha asoze ngifihle amanyala anje ngoba mina ngumntulwana othanda ukukhuluma iqiniso nxa ufuna ukuquma ikhanda lami uzaquma angilandaba ngizimisele lokho ngoba ilanga lokufa ngilazi libuya nini njalo ukuthi ukufa engikuthweleyo kubuya nini angikwazi angincengi umuntu angithabisi umuntu ngento erongo nxa singavumelana into esivumeleneyo ayibe yiyo eba yi-order of the day singahambi silalelana ama-ambush khathesi ngikhona ligadisa izinduna phezulu la ngamanyala wona la esasivele singavumelananga ngawo sathi abantu kukhuluma ama-speakers amathathu kumbe amabili ayisikho kwenzakale la and khathesi abantu lithi izinduna zikhulume induna u-guest of honor onguye othwele umsebenzi wanamuhla ethwele umsebenzi wanamuhla enjalo usekhuluma labantu abadakiweyo kuyini lizahamba lapho emakhaya le kutshela abantu ngizubuhlungu kakhulu ngento yena le abantu abasincedisayo ngomsebenzi lo abanye vele kababongwanga ngicela ukulibonga abantu elisiphathisileyo umsebenzi lo waba yikho lokho yikho khona namuhla angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba ngiso guest of honor kodwa that nonsense yokuthi singavumelana izinto zitshintshe that nonsense must stop with immediate effect from today going forward labo kangisoze ngincenge noma ngubani unguthwele ibhazuka ngafuna undubule ufuna untshange 14 pounds ama unchaye as long sivumelene asenzene sikuvumelene khathesi lidakiwe lonke la lamsendakiwe ukuthi kunjalo uMaster uSolomon uzaletha inkulumo enkulu okufanele siyithwale sihambela emakhaya lizazwani ngakho kwenziwa njani ngoba kasithi uMaster uSolomon abe nguye umuntu okhuluma ekuseni yabonga kodwa ngizondile ngamanyala la
abantwana kufanele nxa ubaba esekhulumile bezwe ukuthi utheni. Siyaxolisa Jama, yabaxolisela abantwana. Ubaba olandelayo aba uSithole uthuza belibele namba abantwana. Sanibonani. Ngitshona njani? Ngiyabonga ukuthi ngithole leli thuba ngikhulume phakathi komsebenzi omkhulu ukuthakazelela ilanga lenkosi yethu uMzilikazi. Siyalibonga lonke elithe labuya la. Ngisithi kafitshane lami ngomunye ongaphathekanga kahle ngendlela okuphathwa ngayo umsebenzi. Bengibonga kakhulu ukuthi umsebenzi lo usukhule kakhulu kangaka. Induna ezibuyileyo lonyaka zibe ningi kakhulu. Sikhangelele ukuthi next year phose zonke zizabe zikhona. Cela kulungiswe lokho okonakeleyo ngenhlonipho enkulu la ukuzehlisa ubukhulu. Okhulumayo uChief Gambu oweTsholotsho. Ngibona abantu ababakhona yila 73 likhona. 73 likhona. Thina silele khona lapha. Abantu ababalele khona lapha. Sukusela izolo. Siyabonga. Yabonga. Siyabonga. Sizacela inkosi isondele ngapha. Siyatshona makhosi. Olandelayo ngubaba uMathupula uphume eTsholotsho. Ungangezwe kodwa izwa lingangaye. Bona benyawo zethongolo lezanyanga zisumthwakazi. Ngwalo kwamathokana nazi intandane. Lithola kanjani bantu bakithi? Ngizwa besithi hayi induna yeTsholotsho. Kodwa lapha ngingekhaya. Nxa ngilapha ngisonduni. uMathupula uzalwa nguSibhambhamu. uSibhambhamu uzalwa nguMzilikazi. uMzilikazi uzalwa nguMathobala. Yikho ngiyabonga ngenxapha ngingekhaya kukithi. Ngithanda ukubonga kakhulu umsebenzi wenziwe lapha. Angaze ngabona abantu bebaningi kangaka. Sibonga abantwana besikolo. Sibonge abonke abavela endaweni ezitshiyeneyo. Abanye bavela ngizwe eMozambique, eGoli, eBotswana, endaweni ezitshiyeneyo. Sibonge baba. Umsebenzi awukhule bakithi, umsebenzi ngowethu sonke. Awubandlululi umuntu, awusondeze omunye emuva. Umsebenzi ngowethu sonke awukhule eminyaka yonke. Hambani bakhokha njengelikubone namhlanje ezigabeni zenu. Sibonane njalo, siyabonga. Phambili ngisondele ubaba uChawe. Baba Chawe nansi isizwe sikaMathobana owaselukayo. Ewe siyabulela namhlanje uba lapha kwaMzilikazi. Umntake njengoChawe uSahilu ugwebe inkombi. Lesithi mina molweni nonke. Mnake angisiyonduna lapha. Obam ubukhosi ndizowumela indlu nkulu yakwaXhosa emva sizoxhasa uMzilikazi. uMzilikazi simxhasa ngoba singuntu sonke. Singuntu nje asizuyeka ukuba khona koMzilikazi.
baba nceda. Ibulise. Ninjani? Ninjani? Yebo, ngiyezwa ukuthi ngizosho amagama aphuma kuNkosi yami, kodwa ngizosho amagama avela kimi. Ngingungubo kaNcele mdabuke eKZN, iKZN wakuthiwa yikhwezi. Bakhipha ethi laphana. Baba ngukhezi, kwakungumkhwezi lwana. Kwakunenyoni ezazithiwa ikhwezi, inyoni ezekhwezi, zazigcwele laphana. Kodwa namhlanje hayi sokuthiwa kusekhezi. Hayi sidumise, sibonge kuya ngokuthi ngomnyaka siye phambili. Sigqugquzele ubuntu bethu, sigqugquzele isintu, sigqugquzele imvelaphi yethu. Kuye ngaphambili, kodwa ngenye ilanga inkosi izasizwa. Bayethe! Bayethe! Siyabonga abantwana benkosi. Ukuthi ngiyayithakazelela inkosi. Isemzini wenkosi, ikhululeke, ihlalele nani. Sengiphetha ngobaba uDakamela, uShweshwe wesitshaba, uMagonya, uKhobongela Xolo. Sanibonani bakithi. Ake sizame lena bakuDakamela, ngathi ingconywana le. Ngithanda ukuqala ukuthi ngixolise isizweni. Ngisuke ngabambeka. Kudala induna zisadamandla. Wakuthiwa induna ayiphuzi. Kodwa ngathiwani ngiyaxolisa bakithi ukuthi siphuzile ukuthi sifike lapha ngezinye izinto ekade zisenzakala kodwa singasoze mhlambe zichazeke lapha. Oqala ngithanda ukubingelela isizwe sonke samahlabezulu. Sivakatshelwe nje ngabantu futhi abahlukaneyo endaweni ezithiyeneyo engathi emagumbini amane omhlaba. Ikakhulu bengithanda ukulibonga Mthwakazi omuhle, bengithanda ukulibonga sizwe sikaMzilikazi ukuthi liphume ngobuningi benu kangaka lizobungaza inkosi uMzilikazi. Mbone ngathi lapha lele khona uyathokoza, uyatsho ukuthi isizwe sabunjwa, isizwe kwahlanyelwa. Ungabona ngumzali kumbe umuntu uhlanyela isihlahla kumbe uhlanyela impande, uhlanyela intanga, ubone ingamili, kusho ukuthi kule problem. So namhlanje mbone ngathi kuyi evidence yokuthi lokho kwahlanyelwayo kuyamila, okutshengisa ukuthi kwahlanyelwa isihlahla esiphilayo. Bakithi mina ithuba lami nje ukuthi ngi-introduce ikakhulu uguest of honor wethu. Kodwa ngingakami introduce ngiza-recognize nje lapha ekade ngihamba labo abasivakasheleyo. Nginanzelela lapha kimi esendleni sokunxele ngilobaba uMbatha esuka kwaZulu. Ngapha esandleni sokudla lizafika lana ezigabeni zabantu bethi silomunye wesizwe sikaMthwakazi bemkhangele nje ngaphandle nxa ingazwakali, kodwa liyatshengisa uthando phela, utshaya izandla ezimbili ezintathu. Kumbe abantu kumele beqalise bedle, kumbe abangadla ngikwazi ukuhamba njani njengoba ngiphuzile angeke ngibuze into eziningi. Esandleni sami sokudla lapha silamanala akwaNdebele. Bengicela liwave nje izandla madoda. AmaNdebele manengi. Nginanzelela laphana silojubane ngibe abanye engene labo lapha. Sengiza-ke esiqongweni ngi-introduce uguest of honor. Uguest of honor wethu usuka eNdinaneni eNkabazwe. uMachazi oku-Chiefs Council osenzela umsebenzi omuhle kakhulu. Nxa ke kukhona okubi ayisuye ngabanye ngoba yona indoda esebenzayo kakhulu. Bakithi bengifisa nje ukuthi
nxa ngiphakamisa mhlawumbe uguest of honor wethu kungaba kuhle ukuthi sizamtshayela izandla simnikeze amandla lanxa ungezwa lanxa ungamthandi lanxa umthanda uyatshaya izandla kubalulekile lokhuyana ngenxa ukuthi ngiphuzile bengifisa ukutsho nje amabili amathathu kodwa akusavumi kambe uphuza njani uphinde ufike ukhuluma into zakho ngizacela Nkosi Mafala asimhlangabezeni ngezandla simhlangabeze ngemvokodo ezwayo bakithi ngiyabonga kakhulu. Ngiyezwakala itshona njani bantu bakithi endeli bahle bakithi yazi laba bahle sishizazilikazi Thokazi omuhle Thokazi kandawo ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ukuba phakathi kwalomdlalo okokuqala ngicela livumele ukuthi ngihloniphe loba engasekho phakathi kwethu inkosi uMtshana okade phakathi kwethu onguye osikhokheleyo izinduna zonke zeZimbabwe kungasiphutha wena kungaphambanisekanga namuhla lapha ilanga esithakazelela umzilikazi okwamachobane okaKhumalo izinduna zanamhla eZimbabwe ziphethwe ngokaKhumalo uMtshana so namuhla mina ngiyathaba kakhulu ngoba ilanga leli ayisilo lami ilanga esithakazelela umzilikazi onguye owaba nombono engathi mina almost 200 years ago so khathesi nase simkhangela siyathi vision bani waba le vision 200 namhla nansi yafezeka ivision 200 kaMzilikazi umbono kaMzilikazi uyafezeka ukuthi wakubona 200 years ago ukuthi ngifuna ukwakha isizwe asiphe ilizwe elokuthi Mthwakazi nanku namuhla ngobunengi bethu sikhona lapho ukuthi sithakazelele lona lelo mbono okaMzilikazi asisibhalizekele izandla kwami akuhle kakhulu mina namuhla sibili ngiyathaba kungabe kuphambaniseke lapha lalaphana kodwa ubunengi babantu abakhona lapha namhla kuyangithokozisa kakhulu umbono kaMzilikazi uyagcwaliseka engicelayo nje kakhulu mina ukuthi lokhu okuyinto esakuqalisayo bese sikwenza khathesi kube ligugu kithi sikubhale phansi ukuthi nxa ekhona oyabe ngekho namuhla ezizwe elahlekeni azibone ukuthi ulahlekeni sonke sifise ukuba khona ngaleli langa ngiyalicela abantu bakithi ukuthi lokhu esikwenzayo lokhu kungabe yinto yenze ngiyakwazi ukuthi khathesi kulabanengi asebekuhawukela bayabe sebekuthatha ngezinye indlela kodwa le yinto yethu akula lapha esingayekethisa khona iqiniswa yithi ibunje yithi ikhokhelwe yithi manje yithi emele sikhokhele thina abanikazi bayo ngoba lapha sonke sikhona lapha yithi abanikazi bento le ngakho ngithanda ukubonga ngoba khona wena lonke nakuhlala ukuthi sizethokoza sonke nini sibambene sithokozela ubaba owabona owabuya lombono ukuthi ufuna ukwakha isizwe ngithanda ukulibonga kakhulu bakithi bantu bakithi isizwe ngamasiko asho manje
khona lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi singalahlekelwa ngamasiko ethu. Anjo ngikhangele laphana kulist ngithemba kulaba bangabe bekhona abasimeleyo uhulumende esithi ngama MPs anjo bengabe bekhona khona lapha ngisho anjo. Kune into enye engasasiphathi kuhle thina abanye. Thina sizinduna yithi esikhangeleyo ukuthi amasiko kumbe yithi esiwakhangeleyo amasiko ethu ahamba kuhle. Mina bayithi kade kucela kakhulu kulaba abathanda ukutshintsha imithetho ikakhulu abasitshintshela amasiko ethu ukuthi bekhangele kuzinduna kumbe kubobani bebuye bezebuza behlale lathi phansi silungise ezinye izinto ayikho ukuthi lo esitshintshele bese sibone ukuthi sokulezi thuna sezikhethwa ngenye indlela esingayijayelanga. Hayi asijayelanga amasiko ethu asiwagcineni. Thina kuthiwa custodians ngesikhiwo ezamasiko anje but ukuba i-custodian yakhona akusasebenzi ngoba amasiko ethu asetshintshe khodi. Ngethemba liyakwazi ukuthi ngitshone ngiyangizwa ukuthi ngitshone anje amasiko isiko aliguqulwa. Isingisi mina lapha ngishuka khona kusenkabazo bayithi lingixolele ngishuka enkabazo sejayele ukuhlanganisa kodwa ngumachazi ubungwana zempondo uJoweni yimi lo so bekhuluma ngamasiko bakithi amasiko sicela engatshintshwa. Yikho lapha sikhona lapha yikho sithola umbuthano omunye. Ngiyathaba namuhla silapha chithi sesiletha back indulo yethu yiyo siyifunayo yesiphele siyilethe ende kuqalisela ngaphi khona lokho kuqalisela emasikweni ethu. Yikho ke sithi mina amasiko bakithi asiwaguguseni kube ligugu lethu amasiko ethu lapha esikhona sizigatshe ngamasiko ethu. Ngiyalicela abantu bakithi ngiyakwazi ukuthi ukhulume sokulethe kodwa but bona laba abalaleleyo please ngiyacela ukuthi amasiko ethu abe ligugu lethu. Ngivumelanile ukuthi ngiphethe ngosokuhlupha khathesi elizweni lakithi sonke osokuhlupha phakathi kwelizwe lethu sonke khathesi yilokho abathi izidakamizwa sokubulele abantwana bethu. Angazi ukuthi silahleka ngaphi sikhathi bakithi. Ngiyathemba ngezwa lapho kuthiwa abanye ababuya lotshwala bona lokuyana bakithi lokhana akwakhi isizwe. Ungabona sesiqinisa lokhana sesibulala isizwe ende ungabona kakhulu lokhana kusokuthanda ngabantwana bethu kutsho ukuthi laphana sokuzaba lwenye generation ezakufa. Antsho liyakizwa bakithi. So ngiyacela bakithi sifundisane sikhuthazane ukuthi akulunganga abantwana bahambe esikolo abantwana bathole okwenza. Yikho sizama ukugqugquzela nawo uhulumende ukuthi abantwana abathole izinto zokwenza. Okwenza khona lokuthi begcine besenza izinto ezingalunganga yikuswela into yokwenza. Ngakho nxa lingilalela abanye abenelisa ukuthi banika abantwana umsebenzi abanika umsebenzi basebenza abantwana bathuthukise ilizwe lethu. Yikho ke ngiyabonga kakhulu bantu bakithi. Ngicela ngokuthi bakithi asikhuthazeni abantwana bebuye phakathi kombuthane lo omunye. Ingane ngisitsho njalo abantwana yiyo iphambili yakusasa yethu. Ngakho abantwana bengakhula besazi lokho sesikwazi ukuthi uzaqhubekela phambili akusafi ngathi. Abantwana sibakhuthazeni bebuye kithi sihambe labo sibuye labo lapha sibafundise
Lapha ngibona amantwana solamaguqa lamatshitshi. Kuhle kakhulu khona lokhana. Asikukhuthazana neni ukuthi kube khona ezigabeni zethu. Ngiyabona ukuthi lapha hayi akusamanga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu umthwakazi omuhle. Sibe nelanga elihle sonke. Ngiyabonga. Khona manje usifuna amandebele akhuphuke Thank you.